اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوف بأحدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم. Ayo belajar Al-Quran, jangan ragu dan jangan bimbang. Ini adalah kewajiban yang harus dipikul setiap insan, yang harus dipikul setiap insan. Ayo, ayo bangkit segera, pergi berwudu, ambil Al-Quran, dibaca, dipahami, diamalkan, agar selamat dunia akhirat, agar selamat dunia akhirat. Ayo belajar Al-Quran, jangan ragu dan jangan bimbang. Ini adalah kewajiban yang harus dipikul setiap insan, yang harus dipikul setiap insan. Ayo, ayo bangkit segera, pergi berwudu, ambil Al-Quran, dibaca, dipahami, diamalkan, agar selamat dunia akhirat, agar selamat dunia akhirat, agar selamat dunia akhirat. Mari kawan-kawan kita belajar Al-Quran, duduk rapi dengan ibu gurunya mengajar. Yang ini baca A dan ini baca B, disatukan bacanya menjadi aba. Yuk kawan-kawan kita belajar Al-Quran, yuk kawan-kawan kita belajar Al-Quran. Mari kawan-kawan kita belajar Al-Quran, duduk rapi dengan ibu gurunya mengajar. Yang ini baca A dan ini baca B, disatukan bacanya menjadi aba. Yuk kawan-kawan kita belajar Al-Quran, yuk kawan-kawan kita belajar Al-Quran, yuk kawan-kawan kita belajar Al-Quran, yuk kawan-kawan kita belajar Al-Quran.